Allin p'unchay runamasi kunandiya noqanchik kuska kallpachakuspa kasun Diospaq qillqasqanpi. Devoción matutinanchik kunandiya invitawanchik usqayta kicharinata maychus kasan kay iskay carta Corintiuman niyuq chantapis iskay chikllashqan nina hinata. Noqa Pablo Jesucristo kani, apostolnin kani Diospata, pay munasqan rayku. Kay karkata qillqamuykichik hermano Timoteowan kuska Corintio llaqtapi kaq Diospa iglesiaman chantapis nillantaq Diospa qasilla k'acha yanapaynin sonqo tiyakuyta qankunawan kachun Dios tataymantaqa Señor Jesucristo wantawan. Ari munasqa kuyamasi kunandiya apóstol Pablo ni munarqa tukuy cristianusta imaynatachus Diosninchik consolawanchik chantapis k'acha kuyakuyninwan noqanchikwan munakuwanchik. Imaynata chay tiempopi apóstol Pablo nerqa chay cristianusman Diosninchik tataqa uqlla imaynata noqa creerqani qankunapis creenaykichik tiyan. Tukuy llakiynikichikpi may tukuy pruebaspi nispa paylla sinchita sayachisonqa nispa. Kay tiempopipis kikillantaq tal vez qan munasqa kuyamasi aska pruebasniyuq yakiyniyuq kasayki chantapis familiarniki wañupun mana yachaykichu maymantachus qullqita apamuyki bankuman paganaykipaq ichari. Chay llakiykunaspi qan mask'anayki tiyan Diosninchik tatata paytaq usqayta hamunqa yanapaq porque niwanchik Diospaq qillqasqan qasi k'acha yanapayninwan hamunqa usqayta wawasninta yanapananpaq qan kayki wawan astawan tukuy ima ruwasqanmanta astawan munasqa chayman hinata yanapasonqa. Ama chayta qunqaychu kunandiya yuyaychaspa kawsana chantata willana runa masinchikman paykunapis kallpachanakunkupaq Diospaq qillqasqanpi Diospaq yanapayninwan kana kunandiya k'ayakama.